Bišćani, Bišćanke, SDA-ovci, SDA-ovke, Esselamu alejkum i dobro vam večer. Jučer sam bio na Drini u Goraždu, evo me danas na Uni. Cijelo ljeto sam obilazio Bosnu i Hercegovinu. Kampanja se bliži kraju. Sve smo obišli. I svuda je bilo ovako ili skoro ovako. Ide pobjeda ako Bog da. Zimu sam išao dijasporom, puno krajišnika sreo. Treba biti s našim narodom, s našim dobrim narodom, kojeg zbunjuju, kojim lažu, kojeg pokušavaju da podijele, da ga podjelama oslabe, pa da mu zemlju uzmu. Nemojte nasjedati na laž o podjelama Sarajeva krajine. Neko je malo čas kazao, kad vam je bilo najteže, dakle, svim srcem ste bili u Sarajevu, niste bili uz Fikreta Abdića. A mi smo svim srcem bili uz vas. Svim srcem smo bili uz vas, sve vrijeme. Nikad vas nismo ostavili. Mi vas osjećamo. Ako je glava u Sarajevu, srce je ovdje. Ovdje je srce Bosne i Hercegovine. Uostalom, u Sarajevu je samo jedan od 10 ljudi rođen u Sarajevu. To je naš zajednički grad. Ni moj babo rahmetli nije rođen u Sarajevu, ni moja majka. Samo 1/10 su rođene Sarajlije. Ima puno naše braće iz Sandžaka, puno iz istočne Bosne, puno krajišnika. To je naš zajednički grad, lijepi glavni grad Bosne i Hercegovine. Dakle, pokušavaju nam zbuniti narod. Ova stranka je pomogla Bošnjacima da isprave kičmu, da se podignu, kad im je bilo najteže, kad su im dvojica sjedili na leđima. Bošnjaci su se u krvi ispravili i mi nećemo dopustiti više ikada da im kičmu saviju. Branit ćemo naravno i državu, i graditi infrastrukturu, i raditi reforme, i ekonomiju i tako dalje. Ali za slobodu i za ponos se živi, to vi ovdje u krajini najbolje znate. Ne živi se za stomak, živi se za dušu, za ravnopravnost. To smo mi izborili, to neće uzeti. Neće izboriti Bošnjake, neće ih posvađati među sobom. Riječ poštovanje, naučit će tu riječ i ovi u Bosni i ovi susjedi. Naučit će sigurno riječ poštovanje. Poštovat će Bošnjake, poštovat će bosanske patriote, poštovat će Ustav, poštovat će zakone ove zemlje, poštovat će njeno ime sigurno. A susjedi će poštovati njene granice, njen ugled, njeno dostojanstvo, poštovat će međunarodno pravo i prava koje iz njega slijede u odnosu na našu zemlju. Predsjednik SNSD-a nam je ovih dana bio u Rusiji. Dok je on bio kod Putina, NATO je imao najveću vježbu na Manjači, pa par desetina kilometara od Banja Luke. Dakle, ako ovako nastavi da provocira kako to radi, može nam se desiti da jednog jutra osvanemo u NATO. A da to bude tako, SDA se pobrinula. Sjećate se početka prošlog mandata, kad je zapeo da ne da u akcioni plan za članstvo u NATO. Dok nije pristao NATO, nije ušao u vijeće ministara. A znate šta to znači? Akcioni plan za, dakle, membership, za članstvo u NATO. Mogu kad god hoće da odluči da nas prime u NATO. I ako bude nastavio da provocira, dakle, upravo se ta stvar može desiti, da znate, i mi smo se za tu stvar pripremili. Ovih dana naša vojska je na Manjači, vježba takozvanu interoperabilnost sa NATO-om. Dakle, uklapanje u standarde NATO-a.
funkcionisanja NATO-a i vidjet ćete da će dobiti prolaznu osnovu, prolaznu ocjenu. Dakle, važan uslov ispuniti za članstvo u NATO-u. Milorad Dodik je majstor igrokaza i zamajavanja naroda. Mora mu se priznati. Neki dan je donio harmoniku pa svirao po predsjedništvu. Svirali i nešto skrivali. Šta su skrivali? Da ništa od onoga što su obećali svom narodu u Narodnoj skupštini RS-a nisu ispunili. Obećali su da će preuzeti državnu imovinu, zaustavila ih je SDA sa 3 apelacije Ustavnom sudu. Obećali su da će preuzeti državne ingerencije, nadležnost. Zaustavila ih je SDA sa 4 apelacije Ustavnom sudu. 7-0 za SDA. Uzalud vam trud, svirači. Idemo dalje. Htjeli ste da vladate pravosuđem. Pomogli smo da ode i Tegeltija i Tadićka. Neće pravosuđe suditi naše generale, sudit će lopove, bogate političare. Neće kriviti istinu o događajima i onome što se dešavalo u ovoj zemlji u njenom najtežem periodu. Imali su kontrolu u Centralnoj izbornoj komisiji, pa su brojali glasove na prošlim izborima kako su htjeli. Uzeli smo im to. Dakle, ništa od onoga što su obećali ispunili nisu. Morali su skinuti ploču sa imenom Radovana Karadžića na Palama, sklonili su crkvu u Konjević polju. I onda sviraju harmoniku da zabave narod. Uzalud vam trud, svirači. Idemo dalje ako Bog da. Probleme koje je pravio Milorad Dodik pokušao je da iskoristi Dragan Čović. Da pod tim pritiskom, dakle nešto preko reda zgrabi za sebe i za svoju malu partiju. Da dobiju 1/3 vlasti definitivno i zauvijek u Bosni i Hercegovini. Neće ići. Dakle, i oni su bili prisiljeni 27 godina iza rata uklone imena fašista u zapadnom Mostaru. Dugo su se opirali. Tako će jesenas da uklone i 2 škole pod jednim krovom. Jedno će pričat i obećavat, a drugo će raditi. A to što budu radili i jedni i drugi, bit će dobro za ovu zemlju. Možemo nastaviti ovako. Dakle, SDA će uvijek imati odgovor. Ali ja ih pozivam da prestanu. Jer otjeraše mlade ljude iz Bosne i Hercegovine i svoje vlastite mlade ljude. Hrvatski korpus se, zahvaljujući neodgovornim politikama koje traju 3 decenije, prepolovio u Bosni i Hercegovini. Hrvati su naš narod. Bili smo nekad jedan narod. Dakle, te politike ga upropaštavaju. Pozivamo ih da prestanu. I pozivamo međunarodnu zajednicu da bude principijelnija, da štiti vlastite standarde, da provede presude Europskog suda za ljudska prava, da se ne ljuti na SDA, što ne pristajemo da se zloupotrijebe te presude u korist HDZ-a. Nećemo na to pristati ni u Neumu, ni u Sarajevu, ni u Briselu, nigdje. Dakle, ni jedan korak nazad. Dug je put iza nas i nema problema s kojim se ova zemlja suočila, a da ga SDA nije znala riješiti. Dakle, lako je obećavati. I narod voli da mu se obećava, i narod voli da proba. I dao je šansu i drugima. I sad je vrijeme da se upita šta je dobio za to. I da se vrati svojoj stranci. Stranci Demokratske akcije. I u protekla 2 mandata, koliko je trajala Novalićeva vlada, bez obzira na pandemiju, na migrantsku krizu, na krize, na blokade, na namjerno izazvane probleme, najbolji ekonomski rezultati su postignuti. Dakle, to je SDA. Sa svim tim teretima na leđima mi smo to nosili i iznijeli. Pred nama su najvažniji postratni izbori.
raskrsnica. Ili ćemo ući u najtežu krizu, zahvaljujući ovim neodgovornim politikama, ili ćemo napraviti preokret. Jer sve je zrelo za pozitivni preokret. Za jednu eksploziju izgradnje, za jednu eksploziju boljitka, popravljanja životnog standarda u Bosni i Hercegovini. Svi su se uslovi za to stvorili. Trebale su nam decenije da stvorimo jednu garnituru privrednika, biznismena koji su razvili reflekse, da podignemo, dakle, ekonomiju na stepen s kojih se može naglo krenuti naprijed, ljudi. Ja sve pozivam da taj preokret napravimo. Sve odgovorne građane u Bosni i Hercegovini, da prestanu svađe, da prestanu problemi, blokade i da povučemo zemlju u pravom smjeru. Da ohrabrimo našu omladinu da ostanu u ovoj zemlji. Tražimo da se ovaj motor koji vuče zemlju naprijed pojača. Vratite se svojoj stranci. Dajte joj 350.000 glasova. Za uzvrat ćete dobiti najveću izgradnju postratnu, najkonkretniju borbu protiv korupcije. Dakle, ja sam prije 8 godina obećao 100.000 radnih mjesta u 10 godina. Niko u to nije vjerovao. Čak i moji ljudi su sumnjali u to. A vajni ekonomski analitičari su se utrkivali u tome ko će se više s tim narugati. Za 8 godina smo proizveli 102.000 radnih mjesta. Večeras vam obećavam aerodrom u Bihaću, ubrzanu izgradnju cesta, ubrzanu izgradnju svega. I ono što je najkonkretnije, 50% visočiju plaću i penziju na kraju ovog mandata. 50% visočiju plaću i penziju na kraju mandata. Ja sam čovjek koji pazi šta obećava i koji ispunjava obećanja. BiH je dobra zemlja. Naši susjedi nikad nisu imali problema s njom. Dobra zemlja koja im je dala 1 milion ljudi, Hrvatskoj, Srbiji, predsjednike, selektore, čuvene sportiste, intelektualce, ljude iz kulture. Samo smo ih dohranjivali, pomagali im. Nisu nam lijepo uzvratili. Naš narod je dobar narod. Bošnjaci, Bosanci, dobar narod. Nikad nikoga nismo napali. Nismo se ni svetili i kad smo imali razloge za to. Nisu nam dobro uzvratili. Naša vjera je dobra vjera. Mi u mektebima učimo djecu da poštuju komšije, da poštuju roditelje, da pomažu sirotinju, da budu strpljivi ljudi, da praštaju. Nisu nam dobro uzvratili. Dakle, nije dovoljno biti dobar. Vi Krajišnici to najbolje znate. Mora se biti jak. Dok nismo 1990. napravili ovu stranku, nije naš narod mogao izboriti ravnopravnost. Nije naša vjera mogla izboriti ravnopravnost. Do 1994. nismo uspostavili vojni balans, a to je čudo kako smo ga uspostavili. Dakle, nismo mogli odbraniti zemlju. Mora se biti jak. Učinimo sve da budemo jaki. I kad vam ja, Bakir sin Alin, kažem da se moramo prebrojati, da moramo ojačati sve što znači snagu ove zemlje, vjerujte mi. Kad vam kažu da je to ratno-huškačka priča, ne vjerujte im. Lažu vas, otupljuju reflekse. A naročito ako kažu da se time dobivaju politički poeni ili da se krije korupcija, lažu vas. Dakle, ubijaju liderstvo. Ne vjerujte im. Vi Krajišnici znate šta je bitno. Bitno je biti dobar i snažan. Nema snage bez sloge. U jedinstvu je snaga. Mnogi su nas izdali, napustili. Ili mrze ovu zemlju, ili mrze naš narod, ili mrze ovu stranku. Previše je takvih. Mi ne možemo biti takvi. Oni koji su najjači i koji žele dobro ovoj zemlji će pružiti ruku svima, ali ćemo ih prvo pobijediti.
Uz pomoć našeg naroda, 350.000 glasova, prvo ćemo ih pobijediti. A onda ćemo ih pozvati u Bosanski front. Sviju. Dakle, džaba im trojke, šestorke, 11-orke, da ih je 111, narod je uz nas i onaj jedan što odlučuje o istoriji, o našim životima, slobodi. Dakle, on je uz nas sve vrijeme, ljudi. Bez njegove pomoći ne bi ni do sada preživjeli. A i naš narod i Bog dragi znaju da se mora stvoriti kritična masa, jezgro jakih, odanih, referentnih, koji izdati ne znaju, koji su prekaljeni u političkim i vojnim borbama za ovu zemlju, da bi se oko njega okupilo ono što treba da se okupi. Dakle, to će biti, ako Bog da, rezultat ovih izbora. Narod se vraća, narod prepoznaje, narod ne voli kada se 11 udruži na jednoga, a našto ako taj jedan brani taj narod, evo 32 godine. Dakle, nije naš narod naivan, naš je narod koji zna šta je inat, koji ima intuiciju, koji prepoznaje. SDA je monolit. SDA je težak kamen poput stečka. Mi smo čuvari Bosne. Mi okupljamo odane, posvećene, iskusne, prekaljene, one koji izdati ne znaju. Pozovite vaše komšije, vaše rođake, vaše prijatelje. Neka izađu drugog. Neka glasaju za svoju budućnost i boljitak. Neka glasaju za Stranku demokratske akcije. I sjetimo se, svi ljudi koji su živjeli i umirali za ovu zemlju, prve generacije koje je predvodio Rahmetli Alija Izetbegović, did kako ste ga vi zvali. Sjetimo se, citirajući njegove riječi izgovorene prije 25 godina, koje svjedoče da mi u stvari sve vrijeme našu sudbinu nosimo kao žišak, prelog uglja u ruci. On je kazao, podignimo visoko naše zastave, odbacimo strahove i sumnje i umjesto toga radimo vrijedno i najbolje što znamo, sa sviješću da naš život i naša smrt, pa i naša sudbina nisu u njihovim nego u Božjim rukama. U toj vjeri je naša sloboda, ljudi. Naša snaga i ako Bog da, naša pobjeda. Neka vječno živi naš dobri narod bošnjački. Neka vječno žive svi dobri Bosanci. Neka vječno traje Bosna i Hercegovina, naša jedina domovina. Živi bili! you